welcome back to my vlog sa akong video karon. Atin ni birthday Apo, anak sa akong pagmamangkin, anak sa akong kapitan, Elvin Entero, and kay Christina Hindi. So, atangin ang pag-saulo karon sa young birthday. 1 year na siya karon. So, atras. Happy birthday, Dodong! Dodong Liam, happy birthday! Oh, nag-birthday si Dodong Ron, 1 year. Sa birthday ni Dodong Liam. So, naku ang inasala, eh. Kagwapo, oy. Cellphone te! Nas bintang na na yun? Uy! Dang! Hey, no, nihilak ka. Wow! Kung sa manay, kadako manana. Wow. Bibi, awa bibi. Awa bibi. Kaluoy. Oh, mana yung birthday boy? Among birthday boy. Happy birthday, Dodong Liam. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Dodong Liam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Liam. Wow. Pagpag siya. Payop. Where's Dodong Liam? Yeah, thank you. Thank you. Una. Si Kapitan Melvin nag-side view. Wow, dali na mo, maniod ko na. Nawala mo na siya. Nabigli. Happy birthday! Happy birthday, Langga! Nagkaon ng panit. Oh, tada. Kamu yan? Karon. Operator sa ice cream, oy. Wow. Lingaw kayo mga bata, naglinya. Taasas linya, oh. Ice cream. Ice cream yan. Sayo sa ice cream yan. Ice cream yan. Bapa kayo siya. Sayo ice cream yan. Dako. Lagi na mga bisita. Ano yung mga bisita diri sa daan? Bisita ni Kap. Elvin Entero. Wow, kugyan kini ang bisita inday Ju ay. Di amiron sa gaang. Wow, smiling gwapa kini ako amiga eh. Si Daiju abot gikaan sa kuwan ayo. Grabe, kawan dire. So, nagkarama na niya ay. Ano picturean be? Siya ba ay naglag. Abot gikaan oh. Looking out for